Gospel Artists Association. Yes. Abu ichine chigrupu birutu bwata chigente bono ya contribution kuhakikisha nga umwana oyo minto twamwe yasinjira ya maskani. Igono gotebanga egrupu yamo eko kuba solo muri sari ile tenene iri Dennis yamo ngoro munyakirubo wa Bateli. Yes. Ne yendegere Nairobi tenene iri Moibirani. Baria bigesanga. Yes. Igo andi akase baria baratake omukori korwa uchiase familia kwa tebrenga familia yabereke wetere mutanda sana. Yes. Patagete support ko permanente oneka mo tasiri support ni kwa uchiase family. Ukiye abantu baratume omukori kwa muchi. Ndatebanga chigrupu ese chigrupu chibera bono ntaite ko bayi namba yo Moibirani. Omoibirani nere ndabatigire namba yae pero kine nabo otegerre tutulgirrit nani otaite gukunu ebindo tene familia ya Jeremiah because Jeremiah bona ganero urenge the breadwinner in the family nero go provide yeah sabono correct usiri rotonyorire so creo que niña sana bara kuna tenga yaya tigante ne familia ya Jeremiah namba oratumike ya ese ichi namba nchira chikuna kulima machankaga natakabono ebintu ngo kuri transparent ya Omoibirani n'umuntu akora into transparent na our chairman Dennis Onyamakuru Kusi Gospel Artists Association lakini bona ntete gotigire namba ya Omoibirani ya wokumotumira gali ese group eyo nandi nabo ku request yako hadi ora ese group eyo elinde na dio kumanyine bintu na kibire igo namba ya nere nko gotigera elinde mutumiro muchango gororo nanda na yakobeka se list y'abatali abantu bali banda baganda gukora contribution asenya sae aragokonya ye namba yo ntete gotigera nereye 07 24 22 77 48 tete ko yirorera 07 24 22 77 48 ene namba yo Moibirani bweza FM iyo bate group yemo ore Nairobi nero tenete gikundi ekyo ne Ragusi atene na etegete ne na Dennis Onyamo abantu na babere bara ete gikundi bibibere nyagusira diramanya buto nero romanene gusina romo omoke ase familia ase nagusira Jeremiah buto nero monene asebonera ase familia yabo narenge umwana umutangani osirete mwana ari umutangani osirete bono Jeremiah uyo kabiro renga kimya sebona igabono nere uro monene yeah ngoboni kanere nere uro monene nere beiro kokonya keye na soko baligeria ni tubatubeka yes na igarenge ko kanyora kuba soko hotel buka gusina bwate gasi ndara ko okay igare asa hotel nande Jeremiah mundu rokore gasi yae na bagutugo butugi bwae na tugite chingoko na bwate chi project na bapa ko ni amagena ya mokonya ubona na mariogo abasani bali bayabwate basani mbara ba musapotiri sana ntete gwakiranya se ngambi ya mono asinja abasani bali bae bamukonyere chema barwane ubu Jeremiah sana basa tambale bwerure ko USA sana buma bwa Jeremiah bone gabuna liga batina monere sana ntaba atole nkole nabange ku Nairobi abande ko USA Saudi Arabia batini na Jeremiah sana kuhakikisha Jeremiah ugurira mariogo nanda mente irubugima asenseye lakini bona tuwataboligu nyasado meganda namanyete pole sana karabukero ngandro tukukwana naye mase megase studio aboko rana abiyo ko kugaro muntu yose bikuruma biga kurwase the family yino pole sana lakini abateli mbato bamatobiya useme cyane kimwe cya mwaite asabateli ukonya na muri ukonya na turashito konyara because yabo mone chinguru yes because ya sensei wiko ukonya na kabororo chinara abateli to ukonya na sana unabona iga abateli bagusi Gospel Artists Association bari kuhakikisha kwamba amatanga yo mwana oyo Jeremiah akorwa sinjerere ngiya it means singa abateli bara yenye mwana oyo because no yobwa abateli olenge abateli will prepare batali bagusiya babonsipi no barabororo ubwo mateno buyabore na ndo mato yatu bata na batali bonsi na Jeremiah was a good man lakini nyasao tutagoichi omuboro bumboro kabisa yes asante sana umuriria TV ya AGR ekroto ngenda tokoreta matangaza iga ya masema kurasoma chama no Dallas Fort Worth USA mwigure muna Dennis Mpole akwabire ibirosira Jeremiah nyabu wasatubire ngende ande yake na bara chakwa niwa ekiego chenye tete ngalikana yende
nabyo arakiye kweniwa gwasatebire ngabateri kubasongora bisiye nibo batubona gwasatebire ngabomo n'ekinguru nibo burugwinye cyo kugira umuntu wese ka nibo cyo kubwaterana yani kinandira manje to ayiwe asinzira maskani baade y'ikira kwege Kristo manje cyo kubamanya ko igasitiriye to ya AGR na tunamanyiye tariki kitu cyo kubateria lakini hadi yake ikiagara otebire ni familia abo nitegeke ko biranyarikane nambeye gwetansa iyo atebire nero etuneneiri bose ngari ase ndemese tegete kuwa obokonyi abogotuma nambeye gwetansa obokonyi bwaho iyo familia ye inyare kego sikigwa irinde eskumete ekugara natebire nero rinde preduwe nero rinde profile ase familia umuntu mutanga minera yego ase bona kotebanga muchiriga mubate emechana kura kunwe abokuri ekorwa obokonyi bwaho abari batutegerera ko base radio tenyene bwo kusibugo radio namba iyo ainana nero nabogotuma obokonyi bwaho abari baturiye twetera nao yegani na Facebook nabo mukuru obokonyi bwayo asetira yagani turiko kugenda ya masemo cyo somateri y'indi siporo akwani bari baturiye n'utu betere tikiti ya AGR bari bato tegerera twetere yenyene yabo kusibu torere bari baturiye n'utu betera nao o Facebook iyo akwani abateri bamabo bari baturiye n'utu abo isipo akwani ya yo moyo na farako Import. Asante. Sasa yao mwali oneleli, uchi bali baturigero bitina bali batategerera taboterere dieta bakusibu. Ndingana limonda kwane ndiringa nje nauliro. Because chama ka bataranga batatanga ntumira maraika ne. Yes. Maraika go tata ndende. Asenaro ntatanga takolera chermayo minto. Takolera chermayo minto. Na bange bakolera. Na gitari bachandegete. Igukora kwa boli tatanka yore buna bono. Lakini tikantenga na tabuli umuntu nere twari gusira naso mucyulyo ito natigere nchibieka ndigarte nchibieka unenta kana bono but God knows ngiyakwera amorusi ororo nando mutimuki tete kukwa na batali ba minto bonse asebali abo bwatobomo batenene na our chairman Denison Nyamo asega sengya magokora bande ba fight sana mpaka tworosi chiguru ya gusi no mweberanyo fight sana bakorosi libuku ku Nairobi abarali ba minde gasimo okora ningia asante sana asenjogo promote ni macherema atarasira egasimo akora no mweberanyo gasiba akora ningia sana wakameki kwamba bachangira umwana w'ichere yanyora muri abayisaine agasukyo bugimogo kuri ready ya wege FM na bonsi korusa yale gasimo akora ngiye promote umwana uri nasokita matera mukataka kumuchiesera mucho tuketwara upaguzi madango yona utaratiga abantu ba minto abarali ba minto gasimo akorta nengiya yatwa kirenga mbia mono mukagera cherema akagenderera kirakende mukayocha kumanya ke ukialinge meyae na umwe yocha kumbira mate mwana no mukaba tama ntuna kubira matera agaiga yato kire bali ba manyekanira lakini mukamubikira matera ikagera kamanyekana wetro kumanyakana kali mwa akorta ikagera kamanyekana abantu cherema atayocha kumanya nande bakaba bo musada mwana na so mabwa anyo familia abo cherema iko tikanta bena ki asante sana sogotorelisia kelinya sako kuna nakero ki namba inabe kaga buyo mwiberania na bogo toma ororo ili ya sabe meganda agoseseni igaba teli ba mindano za somore nimba itenga ntaka kwa preparation baga ntaka ndata kuomera na toko banga igonya sa tigaba seseni na naba mende chinguru bitukelio mtoba ororo shalom muri TV ya AGR na uri wotorigero twetera mtandao Facebook na se edito ya bose yobore na lego kwana ya maseno adines kola yore ukasi na bosira bila maya abwa satebire na onye no ekero ale moyo tuketunya pokonya nega tuna usuka ikegera bali mwatu ketu kumanya kamake ya bosira kasebe ni sakola twanire asili ni amanje tukatira kwa kile tena mwana manje na kile maya aribeire kuturwana sigeka na kurwa ai bore tu asinse vero kwa mwenye kama yoha ikamona tukisira asi hauti ya Nairobi serikali ya na kama nili kwa tuliria kama niliria yetu ya AGR News iyo bagatera kwa ya masemo kwa ikasi studio yetu kwa lero yetane ibon kwa Dennis za kwa tuliria kwa Sasa